yare enti wo ni pe nam saa na bo so afa ye nkoa oh we na we si mabene we si me yokotuni we si me yesei enti no ensuo tumi bi ena so de mo ye mo adwuma mu no se sitie wo so bo no masanya o hawa nkonko ba bi sa correct wo di ase ena je nkona be wu ajenkwa be wu ye no o se ma be wu di a efi ne ekoi no so ye boni a enya afro ko twodwa moja abiem me ya me twa moja preko enti o ka che Samaria ni ba no John o ma train anyimo di onu yensa di onu nan se nya be pon ko so ne be so be bi boru adidin bia na fi ne ko boru adidiri ya suma boru hu ni no kware mu hu ma de no o mfa nsa nso ma ne ye aduane ani edi na go to John 6 verse 47 eba panu no se me ne nkwa panu me firi so bae nipa o di mi no wo fa madua wo fa wem na mo wo benya nkwa enwu yiya so moja mu di sere so panu mu wu o mo spiritual voice wo tuwe ya Joseph mai wu wo ba sa o chese ye nyu nam wo kan sunsu mu asem enkwa panu ofiri so ba woni aje nkwa no wo fa na asem no a te se de wo didi sima enti mu asem ne no ye mfa ho namu se okay odwan na ye di ye Egypt mleso no wono ne aje nkwa ba wi enti yen so kofo odwa bi afashe na ne edika wo nye twam nkwa ne edi o twam afashe nkwa wo asisi afashe wo na afashe ne nyina no kum nwai enyi so ko enkofo si edudafo ne okwezi anu na no mihwe bie ebi di akokọ fa musa Ghana fo se are na mu de sem nya bi saje nkwa na nyawu na mu saje nkwa na wu a Hebrew fo mete du nyu ba akokọ wo se kan ne mre kire moja ne muwa moja ntimi nyi bon tina me bai me de ho na mare si sam de aba papa yan hwa de wo ha wo se yan so mo no kura mu na wonhum twere ndi adanse se ye wonam wonhum no ye mfe nipa kan na de ehun no sabi wo se me ne kura no ene nkwa no obi tumi nkwa agya ne nkyɛn ade sɛ wonam Yeshua Messiah so kwan ben so ena mehu sɛ we ye honhom a honhom pa ena me ne nam na mehu obo ade no wasi osra ni akalu Romans 14 verse 17 wasi nyɛ didie no wonu osra ni ye mu didie mpa bɔ ne akwankyene uri ni bible no na ka akotra 40 days agenkona ba ya akwankyene 30 days ye wu ya ne afo nyina ye mpa bɔ ne akwankyene dia 2 weeks kwa me see mu remu never 17 days ni so no edibra wo bɔ mpa ya akwankyene no enu ko awo hwinim o ye sure papa wasi in my name bidini mu papa o ye sure wasi bidini mu ye nwanum ni mosirifo yi letima ka se omode nka kwankyere de nka omode mo ye perfect omode akwankyere betoa bene ye ko musirimfo asumu a nka sabi ye gidie wo sesa akwankyere ye adwuma nka omode no nka fa se ka yidie ye omotam kan ye enye de eni wo ho nka omame wo sunsum enso ne betima ka se sabi obi wo ye musirimu esumu no still wodi abedebende ewo ye asetene mu ade ntina wo se basa amancho ekofi sika eni asase so japade enya bibia wotumfo nyankopon ni o se de hia no se mo hwe so anye trene kane de aka do be kan sika wonya bi na atotoka ye ayadom enya bibia de hia ma wotumfo nyankopon se nipa benya da akwa wodi ase muzirimfo a wokoma asem ya konchene asefo yi ebi wo mu a omo nyi omo banwe mu ni onko da omo nche wodi ase se de atrodifo ha ya nkofo ye koya kwanche kramofo bi wonu mu a ono onko sabia no ni dia ne so be kam koran as example da memo karum koran no bia wa ye ne pipe na kwanche so no otumfo nyankopon no wo ya honhom wo yi ni se biasa e do so obi wonam bia wontimi nso nani e diri dia ne se papa enya kwanche enya no nchen woyre enya foda water enya sisi afahye enya wanwane aya honhom ade agenkwa no uka luka mete aduonu na anyimo aduonu ni mukaka diosunsu aduonu nso a o se ono ne wonsam ya na Moses kara pam dade mo no Kristo no Yeshua no metimi abie babo na chosia o Yeshua luka mete na anyimo aduonu num koka aduonu nso o se ne wonsam na Moses tro ne adifo yi na tro ye enti mo aforebo asese afahye wo anwane nyina no ne ono na ne agira ho ma no wapa wabawia kofisi a wo ba me nkyai na usunsun beto ma esunsun se kofi wo be pia obi ma sunsun ni hia biem sunsun ni hia biem na eye den e na sabi wa ba ye nyina di fo mo ha mo kansempa no magye atum na ne ye kofa bibi se
non-alcoholic drink. Ni akofa pan bi ese sama ye mfa majino. Se ye hwehwe ma adofo bi se ye ni yesu moja. We nso ne pan ni ye hwie. Ni ye sa bo eye affordable agusuo. Papa ye tie ni se wonsam nye. Uze dina ka je nkwan na o change no. Kum nipa wo ho a na o change ko fa Jesus dina nye nkwa baaye. Ena mu som no ka Israelfo no anya hunu ya wushu na awie. Ena bra ya wushu no baaye o se me ba me de anyeme. According to John 1 verse 11 to 13. Okay. Na do aje mi do mam tumi so mnyomo ma. John 3 verse 19 was na be wiase nipa do sum sere han. To ma anya de nkwa no. Menu me na ba gina no ayi. Enti ma anyi wa ma anyi no abrofo no hu say da bi kofu nya je ne bari dia e de om temi sa. E ba Africa de no ma sesa no but juni pare wontimi sesa e de no. Sasa ntini ka chinja nya ye mfrem say kofu mi osi nya de betwa possible sa. Eti o mo ntwa san say tie dia wo mo redi hu say ajenkwansi si be firi honam suma ko hu sum. Eti 7 day no ma nya ajenkwan ani na gina tato so ma chi true school Jerusalem e no ko kire wo. Yere nam na emu dware ba ha ina bi no no nko kire wo ene wo bro ene mo kire nipa ni bi se mo nkire ya mamre odi ase no modi kan hunu ene mo abo ayi jufo no bi o manya jenkwan ani no establish all upon that dan nsem no se be ya mo nya jenkwan ani fi so ko twodwa ya ana so ya sese afa hia ana ye wan twam no a wan no a e se mezaya no de twa no afa no mezaya bia ma wiase kofi de mekani wunya ye awurade adidi let's all call apada da mu se ukodi apamda da mu sum a nsem no a wo gina wo se wo twen eye animu mezaya no afa no baba akoso bi gina airport no twa obi so obi fra America sa ne mi wan so no no oga because o de gina ho man emboja ye hwegu afa sha hodo ni nyina ne gina ho ma mezaya Jeremiah 21 verse 21 o kan se ne de chebe so ja ho nukurem o ma de no uso manyeye sa no no ye nyina o kan Leviticus 23 verse 1 go yinu a what say eduru trobento a mumfo dwai emra mafode mumfa jamra mumfa aduane edi kamera munsi abromu huso na sofo no huso no mfa ntete no enkogudiem no mfa biane nye mraka wan na sefo o ka 1 Corinthians 5 if you say say no wo se ekum ye twam dwa ya wusua enti e shefa foforo e fa foforo nsa ye wusua no wono na ye gina die se de kane no ne ye di nwa ye shefa no enti wo no se no wo da so e go fa ponda da afodebo wan ni onwa igba ye yesi a enti asuafo no ba ma nye buta enti so o mama te ase a o se me ne enkwa no me ne abodo no me ne poma no me ne odwan no me ankasa kasa no me gina ho ama ensuo because se me butu nsuo adi enti we nyina kabom na ye behu eye Yeshua Messiah no nye ne sa mo ena me busa so oje eye New Jerusalem a Yeshua so obegina na so solo musumu so ofri soroba no ba me ba cho jiri se beba mo oje eye Solomon dan osi no ene ono aka say according to Matthew 24 no so ante edade say o say that we bebubu e bon tobo so ampa Roman soldiers be capture how no 70 people jari na de ko say musika nya de ko e ka fasin bi na say for what won me ti ase be o say be bo urade din bi o me kire say me bisa say wo gi sa edan ni di say eye obo ade ne share Solomon so oh perfect very good enti wo ogide bi say ye de ni kire owia no say de Solomon si ye de ewia e say ogidi enya djuma biem enya djuma o say be be jina bo mpai be be djuma afuna no ko kire ewia we wo say according to Deuteronomy 4 verse 15 o say hwe wi afa nature worshipers nature abosomsom wo hwe wi abo mpai eye musuo kura eye musuo kura o so Jeremiah zaza na say Ezekiel we see be we e ni kire wi na say for we Deuteronomy 4:15 men hwe wi hwe nsoro mo mpai ese osuma oso di besi wo New Jerusalem obesi emrada ho enhehye da ho osoro enije osabesi sa Solomon son da bi be ba chwan ngwambo anye ne kure ye nsi asore da da bi da ye mienu ya son da no ye mu no te obesi da no no betra no betra mas en kwasi acheche enti osum bi ni asore mi hwehwe no Roman fo ne kwasi ne fe your friend ayi uwa edi bo nsam ye wu ena Israel ye nsi asore da no oh masa me ye twem take it o ati said ye Ghana say Ghana na
mo be si bibi asede no amafo je hu sikadi basa be aya asemo asonda aba nka be ekotwa biteki ta so asonda ni wa ebo nsam ne kwatra ho na ye kare kefo ne kosi kare osi ho be dan Sodom eni Misrim homosexual nyina ko Misrim ni ya Sunday worship ne kisoso no me ko etime pa abusa se edie na be ka eye obo ade som a na ewie bre mu no ema nanim onyam ene ne sompa a benya nkwaje no ahwete yen esom ni nyina ba bia be se obo ade som akademia ni nua mu jufo no a yefiri honam ono nkae papa wo mu honam se ne yebete agenko bia ma nti already some two no a wo se amai jejeje tia obo so ba se ne di wasra no wuti ase jufo no a wo mu firi honam sumu beje wo mu sumu ankomaje ya wusho na di ko de ko ni problem ko ni mra no ana brofo na so no ntimi anye ne jejeja bodu se ko heku ha ene asese afa se ene wa anwa ne nkwasasa bo mtu no mudi ade kisosom de atu ase kura enti ahwefo hwewa mayehu die obade som ne sitie ene die abeka ho a ehwete obade emma efri ne somu a yenya nkwaje be da ase obade som enu ara be ka kire wo se mo som ho ni kore mo sunsun ni kore homeda emransem du ya ho mu ade obade ne nsatia ne choye okay ti homeda du a wo se ya mini pa apam Ezekiel 20 verse 20 Ezra 31 verse 18 obade ne nsatia wo ka free 12 ba no a wo se homeda na mini ni pa ya pam ene ni dini idini aye friends say ya wushua ena eja no amu so de ya hwa yes oba na je dim be say ya we dabi ya hwa ena ne ban so ya wushua enduru di John 4 John 5 41 42 kono a wo say me ba ma je dirimu oba so ba ma je dirimu e fa anye no foforo bo no ani dirimu a ena mbeje no Matthew 24 verse 34 no o me ra na show a mistake so bi baba jadrimu e wa be sick ayi pa na me de ma enti wi ansi nyina kwaje bo nsam di Jesus Christ na di obo boji se die be no ono won kwaje cause Israel for wo nto edin Jesus na teje ni ho esi akofia so montie bo di ase wasantini ana kofia me kam kwa the correct mo won ko Britain won ko India mo se yetu obi se kofia so bontrenda e bo de Ghana kwa asantini yakola ana kan ni so no enti suma ya wo sum ya mpai bom we de die tre na enyuma home de sum na otwi bi edi home de ye ntode ye nya djuma nya hwe doyon ko so emu nua pasea wo no ba re si ho wow anya di bi akofia dini bi ase kofa no ntin waire na handkerchief na me hwe TV so pa na obi si Yesu moja ne nkofo no no ma no otwa ne di na wadi wo mu wo betu ani amasa no nya se kidney problem abe nipa ne ba so for tron sa onipa no so ne bompa ye manipa nipa ne benya yaresa sima wono nua sa no won sa ka na abere me die no ese baka ya nyima ka ya nye me menti ase ese wo ye sum no aba han mu na ba so sakra wa agene na subanda na na kuto ekese yi wodi efra so mu ko someone wo se mamu ni bonia for krantra papa o se modwahwegu ni wa bodi fafre ni ho mo enam no to say da su edi bone e wo ye eja no doba de dim ene obi di bone sa ohwe mojagu bi se eye nyisen yiguo ebi se ayakayo na akotwa obi enso de ebi susu because of say tumidie enti okotwa obi sikani brenti obi akum obi sebi se manhwia moja bi amfa ndane ama mekra nyina mede na bone fafri so aba o ka fejo no boni bu okowu se fejo 517 or 90 boni bu okowu boni bu onkowu kofi boni bu aya wan mfa nkyere do asofo no be ye ya cha ombuwa sa kofi ye nyina se ye di boni pe ye nkwada yi ye wi anka pre ye di atem ye buru nipa normal na so to boas because of kanti me se ni kofi aso bontene kwaji sika be wi a ewrade fa boni cheme masa wa bodam enemi timi ko to odwan ne ma anya hu anya djuma papa obade ba kofi ntimi nya boni new stage bi ezi auto kofi ye di pa ma se feni ba ko jiske obetuma ye anaze kum nipa na no abrant ye small boy 20 years say you know kokum sisi ye so ati hai oba ni nchena sefo obetuma ye sa de no dabi ana ntimi ye no bi otimi ye o ya bon samba odi ase enti busa boni ketegere kofi mi no ye no ene ba ye afine ko to dwa ba
ye tira bo ade jam fo boni chimada roma umoja ko hwegu kabare no fa wo me boni we eye djuma wo ye mpa boni akọ bo hu se you udware se ya adayem enti merebe na kum eye odwan e de ma obo ade atwam odwan gira homa e dem ko tu test bi Hebrew 10 udu for no se papon eni mreche mu ga enti manyi boni enti me be wiasem me hona bo ani asiesie dia ma me papa no enti ne kum no edu da so odwa ba for the gesa ajenko bia me wi sound ebuso edu read Galatians 3 verse 9 and 10 wa se obi odi sa amran sense you under curse ya bodua dia ya bo no che se wanyi agane ba na ani so bewu o me betuma ka ba ba cho sisia tete som no wo so da so dia ya bodua you under curse obadi no so na don't trade verse 16 wo se me yim to ba so maji wiase nyina se de obadi do wiase ni we do ba akopɛ e kwa no fa so maji nipa papa onyo se onso obadi oditimo odene bushi se me na aka debi o me nyoma bi wa e kire ma adwa ahwefo na etiefo mu ntie mi wadaroma se ni kuro nyame anim pa so obadi pa timi ka kire we se wotimi de ne ba doba baako na Abraham de o so Isaac fa no ko ba afode ma me no dream because Isaac was papa ma ye ready me be twan me na de abo afode ama o si da bi fa odwan bo afode ma me wasesa no let's say say yimhie ato Abraham so ka say papa you fucking pa nti wa kare e ko tia no baba ko pe ma yi ba ko pe am de buye papa ntu be Jeffrey mi se wo se be ye mama na ma nyina we o be hye mi wani wonyam no e na wo se Jeffrey mi se na wa kasa wo so do baba ko pe wo dina bo afode ma wiase nyina na nyemo je hwe na egu na bia nye bone na nam so mi hwe mo je gu a wo se bone papa ene na so kire ne se ko fa nkire wade enu ntiro bo ade odi sebeti mo tini ni apanda ni grada ebe yi ni penya fi ya Libya na no ho de si ho me kire se o se me so hwe mo je gu a o no bo ade na ni kreti me hwe mo no mo kro so na di kade ne do ba so bo afode na me de me wa wonnan na wo kire aba na ma wo wotwe na wo kire me yi ba ko e di peska kama bone Kofi John 3:16 was said your body do we are city na se me no me ma ka me yi ba ko mfa be do enso no e di obo ade na we no ge so do class ne ba no saon e di wan tie ni asem a obetu jem everlasting efi se wo no wan kan tim ya wo ka ko do bi se wana sabe obetimi wo do obi enu odi ba ko obetimi abo afode amani pa sabe obi kura wa sakrade obi obetuma gina wa se obeku obewu ama na mo so nipa boni ni obewu ama nipa boni ni kese ohun do be so kire wo ebi asabe Kofi no akoye boni yesi Kofi odwa be onko fo odwa ma ebe si wabo akun ododo no no o si ni fine ko fo odwa bi ama me de mbada ma wo wi asante kura no ye pesi edim kunim no kumawu ye do hoye ne ba afode ekre mo enti oba de pesi ni pedi bon Samsung kunim no o de ndo ba ko pe ba afode enti obi tiwo no mo a yes obi akote obi a ado mi dua so na se yes ade nkwa ye bi enu ntini antome no your family no me fa wo no me de ko bo ase no yes obi wo ase bi why ready say okoya abortion na obetena ase akoye busumfi ana so okosofu bosi yentwo odwan bi ene nantwe bi mfa mpata na ne kran nyina yi a odada no ho masa na abortion kanyere na de bae nka mo furokro mo wo nyina ya single marriage ya na sefo ne mo wedding kwase award ya be wi ase na akofa ba na ba ya siso na se bonya pani bi ya wa na oboto de na mredi akoya abortion ayede odi ase oh eye bone wo se mo jehwego tua mo jehwego akonto wo se for tu onu but ene why abortion no na ne osoro bone a ade bo wo ade bitum ya tem ne mo bone a me se mi suro se me Kofi Asomante kwaji sikaduro me de me kwaji sikaduro sika be wi an ma sa akono be basa se be tuma yi enye yi ade bone bo e ko wo bone bo e ko wo wo to bo ase wi ase adure me se mi kotu aduro di abekum nipa ade no bia bone ade ba kokora medwe o menti ase no no se Yakopon dum nimdie nyansa medi busa asem na me nua bi ote wo se bi kafra osukuta onimdie bi o de kasa me na me nya bie o se bo de me pe kwa bi so ayi we firi wa na se me se wadwuma no no ne bone obo ade mfa nche no I see obo ade obo ni pasa ne seso ndikofu gira ho so tumfo yawo no yo bone ama yatia no obia to asa ade me na ma trim sadi ne tumi wo ya wishi wadi ni ene telephone so nam de hili nipa telephone so ne mi kwa be mbese mbom pa yema
Nan mo ma so ba police ni bi no ye ne kwesirem ene o frame say ne ba so de ne de boabo kora ni wi anadwo ena no man yere frame ni ade wo mo konongo me ko fo konongo bo ya wisu adin sa me se da ade che me frame ya amache wada se so bi da me ho ye mini ya baby wo landing sisi abi kora na otie so obetie kura dokko doctor se ni kidi me no ina say telephone so sa ni kidi me no ina yi de no to na bo nipa enti mi obi ka so be kum me ni ya na mesre na yare na yare de no kure but obo ade so osuma na asem se me yare someone who 7:20 so no ningi na se beti wa sakra ya ade ni timi de otum fo ya wa ahede ni mlansam so ni ento ye bo asenya bone ntie ye nua mistake de ho ebufu obi ho ne mo se me trase aprane america se so obi abone wo trase wo twintuo ko bi wa ningi na mo di ma se judgment yo any ba accident ase ebufu obi no okum obi ane so ho enti ye trase se me kwaye bone ne kire menye sika wi a se akobo asore obodam Edina elders for no mo tam sika de ko pepos ma so ma bodam madam na kiso so yasom kiso so dia ma sa ba kiso ni dia so ko pe abotese bi kura wi aka ye say obi ko sensuo obi ko gina nsuo yi apetehye abom paye asere obo ade wu nsuo so obo ade ene esi nsuo ho obi ko odua ho akosere se obo ade itumi bi si nwia ho obi ko eye eja ho anase ososo candles se obo ade tumi eyuja because ohia Mose ewoye ejamu abra okuhia no ye mantese na horo saa nyomo ni nyina no eda so odwure sum no anase enye yi masati tere kwa na juda sum ni nsuo ho ya paye nkonyina nua ho efe nature worshipers osuma bodie ade ayi otumfo yakwa ne chiwade kese so do sum abode asem amrasem du clear so amrasem du clear so do sum abode asem wo obade enti ewunya ene ye na me koja nsuo nkoyi apaye na obade mfanche bone otumfo yakwa de mfanchere no oye nunku oso ye me yawade nunkufo a me tuaje mo emumuwo fo soka emfia hanan I want to assume me ensane nan in Africa yebre no abofo to 1834 1434 to 1834 400 years emransem du no hije obade yakosoma bosom yana na mososoma bosom no ena ma be to ye nkoa emfia hanan madam we pilot otwi plane no ka sem bi kire bazu kofie me chini wiase ma mansa nyina me firi kro wei na me ko wei me firi kro wei na me ko wei man na me wiem bebrebe na nso me hu awurade nyankropon eye obade na adwene nye na mbuza se na menua adeti na wokasa o se hwe enipa de se ni hwe obade na ohunu tumi ohunu ni monyam na odi na ni ede ehunu no na ono ankase kasa na ono kuta pilot no a se bi ono sinsen wiem no a tumi bi menim kwan afa so a eye plane ede ko na emom no osinsen wiem ohwe wiem se nko behu se obade agina ha ana o wase because se wo wiem wa ehu no na awon bebrebe twa no ho ahia nso a ebi mu kura ehu no na ye ni pass be yete asase so ye ntimi nko wiem pilot so ko wiem so ehu obade eye den ene timu se yawushua emu ene ebetimi nya obade etumi misro no do phone ato silent wa say arefo papa enyamfa enyamfiri ase enche bia no ene be papa ko bedu phone na we are seeing and singing the sweet for you. Think we say in your forward, in dear forward. So you soon answer say you soon in dear. When you sending for in dear food was a before machine, I could remember correct. The car somewhere 80s. A baby person, you say, says we take a more. About for sending machine, a cherry pa. Bet 20 years. I feel that they come and a trap in back. So we said, they go down here, I'm normal. Because someone you, someone said, if you are entering the house, no one at way. As well as I did our crack. Most of the other will be. Tell me, no, so would I you? Also, no, anything and I'm afraid papa no palm me. You see, so, oh no, what do? Crabby woman, Pico, cranny if anywhere. One a crowd. I didn't pay you. Will be say crowd way free, who, and so be on the crowd. And you can't body your money. Matawas you. And I remember say me madam for pilot no. Was say, what chini eye wiem bebrebe, wo kwa mana man nyina, na mo nam wiem,
Ohu obade da. Yes. Obusa no say enka edi enko be hia no kwan so aka chense menua. Enipa da seni wa asase so hwehwew. Ye hunu ebi se o mate wo ne. Enso so yemfa ye ne ye de ehunu. Obusa me. Na me say na adna wo kasa. Osin even bukra ahonhom bi kra wo asase so bi se nsuo honhom ne de kra se yemfa seda man no mu hu na. Eye de ye nipa se ono na betima je yenkwa. Ise nti no person chese obade kra ni ho. Me busa wo. De bezem kire wo se papa obade te ase. Se de ntia me ka kire wo se wo kra kra wo ni kola aye. Sa no tumfo bo so basase. O de o se mi diri bo mi diri. Obi ga yesa me hia awurade ma so mboa. Awurade ho. Ebere tuma ko wo se ntia so ho mu kuri mu. Obade won ti wo se ko futu wa mi hu yi. Onkute ni padua. Se first Adam odi ka ba aye. Wono no wo che ofri fom. Enti no ma nyina aye fom no ma. Enti na abonsam ko dada. Ona ajenko no ba aye, no ba me me hia ewo no. Enti owu ye no no, dia no asa apega. Ya tuprum wo no inside. Wow. Ebere dua asuafo ni hia aye no. O tuprum o mi to me mpre nu mprensa. Ema Thomas kwa kan sem ho anka ka so mu ahwese ye ni do abo na so mu ni nsem a. Udi ase o se nhia ne o da sani a o hu nso de ogidi. Beda say eye Rabbi Mekai e na wote ne nka no so e me nka nchoro say ewiase me ye pribebrebe no ebi say eye New Testament no enye papa ebi say New Old Testament na papa no ka choro say Old Testament no eye tete apam no ebe ka eye ehintasem fa Yeshua Mashiach ho na no ano no ewie bremu no Yeshua Mashiach ne mpenso ne yedi ono no so ne obo ade turudo ne doba na yenam ne so ayeko eye Joshua enchen eye Yahweh nenchen na oka kire wo se me nuadofo so bi ka kire se fa odwan aponche nantwie akokọ ebra bepra ho fi ana fe eye apatahyin bi ensa bi ana dokodoko bi efise obo ade wo ho a kan hu se ne nyina kutwa eye obo ade doba no se na odi gina wo se emre bi beba sa nyomo we nyina no eye midim na mabawi na medi sa ne nyina no eguo na medi me ho abo afode se mumo medin na aye enkan tetetete no ne nyina no ebe gina me moja na so fom no ne nyina no enti ye gina eye Yeshua Messiah de din mu no ene de bom paye na ya de ye ho afri eye atamfo no nyumani mu onu yadofo wona ne eye adwen ana wona ne nya adwen osu betima frɛ na wo so de wadwen kyerɛ aba abra o frɛ wo 0205 500 215 0205 500 215 na me de me da so gina ho be say ne kra de ka bio na honhom no eguma wodo yo sunsum ane yo honhom omu nyina nso no oba de ne bo mo oso mu nsum onukura mu ne honhom ne kra age atum na me buza say sa sunsum so taye chi a ne ye frɛ no sunsum konkron no ana honhom konkron no isa sa de wi no ne fapem ne sen ewe ya setene mu ya se ewi ase na okwa dwumadi na oguso a uti hyɛ so dwumadi we efa YouTube saa nso no benya we Facebook ewe ye Espontin TV Joda kosi fiada no nso pepepepe ene dwumadi we ye de bro e ade sua de hinta wasetere mu no de ye kyerɛkyerɛ kwan ma wo so wonya ohan no atera mu bi na wonya ofa hodie ene de bro 0205 500 215 usu bitima badwumadi so na same radio eguso ene eye Rabbi Mekai eguso etwem komo. Hello papa udi ni baby okasa free. Hello on temenka Rabbi. Hello good evening sir. Hello I just want to imagine Papa majo so katachi udi ayo apo ma me din de jo me flefi takwa wa danfo. Oh ejajo yeah papa man ko na mismento aso na mismi busa utimi feke la yo le pese mi busa me papa say Bible na o kam wasem no o de Bible na nkata bi alai mate ejajo me busa ma na o san so de akwantire bi anai me ba cho mate from Genesis to Malachi Onyankopon a oni Mose eni Joshua mo nanti ye hina no o kire na pam ene na hwehwede ene na kwankyira omo mfaso no mo anya sa enkwaje na aduwo na ene se papa be ka kire se sa akwankyira ne sa ne manama ne enimu a ene on kire Nyankopon ni yi
ɛna mi kɔ tie bi ni sɛ ɛfunu SDA nyankopɔn na ɛfunu 7-day Pentecostal Association nyankopɔn ɛna ɛfunu different churches nyankopɔn ana because you see adeɛ kɔ ne deɛ mo ama yɛ adwuma yɛ ɛjɛ bɔnten wɔn nyankopɔn yɛ adwuma ɛjɛjo ɛnkyɛ me bɛta kwa me pa chɔta kwa me srɛ mu a bebe me pepa yɛ ɛyɛ bebe mines ni wɔ no me srɛ mo nye saa asase no ntomo wɔn pɛ sɛ me si fie wadaroma na me so ɛjɛjo me srɛ wa me de si una so bɔ mɔden sɛ me nya saa asase na mato aha ana sɛ bebe ɔhene pɔn no wɔ no me srɛ mo mpia no kakra na mo so ma me nkɔtena hɔ hello papa udin ni bebe ɔkasa free o wantimi anyina so papa wote ne nka ɔse amete ne nka ye musa ɔse yeso no ezi nyankropon 7-day Pentecostal nyankropon na next scholar wantimi ma famous hello jina so mame jina so mame papa miti o kasa Pacho good evening yeah open miti o Pacho mo TV show person about to kakra. So kasa. Person be say papa say. Yesu Kristo ba want to say mu bibia. Umba ye normal kesi a che media. As Yesu catch the friend say, "Onko hu nani." Now part of here, hu nani. Ya kanchira Yesu e dey man nipa no. It is what I said, direction Chumusia. They say, yes, no more baby in our wedding. It's true. Mate. It is made several canoe on Chumusi. You will send her there. Because you see, you want to see our yes, it's Nitia. You pay a chance. But I say a chance, idea. Let's look at our country, Chumusia. Now, Mintia, Papa, to Chimu. I mean, what? But I say, hello, Papa. Hello? After me dey call papa enso so ye konfo a ono so ewebrem no tano eso fa ne mu a onso di ni kongo papa e dey na so worker hello dey me so worker ne say ja kakra me kan say dey papa yi ken se mi to dey asa mi dey me hu ni say dey onu nim ani dey ogidi e na wo ka ho asem so enti no se dey wono to wo hu nyankopon pe said you will be fair or cast or say 7 days one find a way. Other and your man can come my be a question on beside the bill or a diverted. So said the economy in G could see. Or come by no other car. He said the Ocas will cheer my question, ever check. Now made the American and say, I had your own need your idea was watcher. Said, Toronto no can be a way you see we are so the same thing we see you see. After the goodness of Mompire, you see, Yanko also had the also in United, but it's a Bible in Yanocoredia, and you only general kind of free him. Yes, to run us with free him a buy, and almost only general kind of your show on the one way or can and free him. And yet you will be so natural, and you will be cast or not the booty. Set your no account your proc of years one thing, going to Yamian that proc of years one thing. And you'll be only quite on also possible for now to say, you know, so the rabbi. Rabbi, as Anticata on where you knew, so the afternoon, Rabbi was a rabbi when we are him. Ready na Asante Kasa. So ya Asante na Asante Kasa. You be krum kasa as a chere se bi sia. Then on to afata mo so bi ko boni kasa wo kasa sia rabbi no so I hope say Jew for na say Israel for so kasa. Ono so afata no so e di dem besa me chere ne say o mu ba no mo be ka di omu ni ma on ka di onim di open we be tie di open be tie mo me condemn obi because nobody have seen God before but we believe God is there. That's it in your comfort by belief there obi na mo wi ase. So then in Genesis chapter 1 BC Revelation. You had you know, I did this actually nothing. I'm moving. I'm comfortable. You know, you've been a trouble. I say, I'm not telling you, oh, then you know, I'm not said you were just moving. And also, they condemn will be you'll be given. Come here and condemn will be here. They will be here. I tell them, Bible, you know, meaning I'm moving. The child they need to obey you. And the master say,
mɛ ne wudi no yɛ kyerɛkyerɛ deɛ ɔte ne deɛ n'ase na ɔbɛfa deɛ ɔnte aseɛ no so na ɔyɛ dɛ ɔno nso bɛfa deɛ ɔnam soɔ na dade du a yɛ nyinaa yɛbɛhu baabi akɔ wie nti kakra mɛka kyerɛ no no ɛdase ɔso deɛ ɛwɔ no ɛyɛ Steven ɛde ne deɛ betwam papa mɛma ɔmmerɛ ma ɔso akasa ma memfa afrɛfoɔ no kakra yɛwie a mɛma wɔ 5 minutes na ɔso deɛ mefa afrɛfoɔ no enum mefa 5 minutes pɛ na mede afa afrɛfoɔ no 0205 500215 0205 500215 and 0244 84010 me producer say me fa 4 calls pe na me fa aya afrefo ni nsi ho osu betima kyerɛ wadwen papa yi na asɛm ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ sorry akonfo mu hwɛ mu gya anaasɛ wɔn a mu gyi ɔbɔ ade asum ne di ɛnɛ mu gye hwɛ bie ne ogu apam dada no abetimi ayi amyehu sɛ Yeshua Messiah ɛyɛ mogya yɛ hwegu sa wɔka hello me pato di ni baby okasa free but I saw me the mekasa free afasini okay na eso for last when you see just I contribute a Jesus style obey no na just no court obi obi ni mogya ade pepa boni amani ya be yeni ya kwa pepa dia anya contribute ni yasu anya ni ya na say yan ka ba na ko yan ti ba bona na ko na bo ya si ne bana ba ke iti Jesus akwanta na o say ha ni ni bi na ka no kwama sasa no ka dia sa ti e ti asi me da say obichimu wa brother say let us Old Testament we are playing also tap ya fele sada no so ma de kira me da say obekyerɛkyerɛ o now what na asɛm na say em say the omo all can be man ti ase but obugu so akyerɛkyerɛ mu 0205 500215 also bitima ba dwumadie nso ana 0244 84 0108 Rabbi Mekai ade ewa ha say hello hello yes papa ma ono so kakra wudi ni bebe okasa free na kasa free kolongo manenko ne de program na wo ye ne kama pra ne mo me ya na ma jin kakra me tinya tene se Ghana kwa sofo no mo di ani ma me yakon ne ni peso ku dia ba ready so na TV so ba kese good ye di ye damo ye di ye da bia Yesu fa ede di so ko mu ni Nyankopon kata no mu ntimi nya mu tu bia na ma ti no mu nya yi ko se ni won to ye ku ba o se Ghana so for my day ni mu tu da Yesu di ne chenye luprida Yesu di ne chenye sepoda da bia da Yesu fa ni Yesu ti wo mu nya me won to ye ku ma kaka oh baby that's why eja one will ask committee for prefobia oh myself na yesterday oba ensem what ni nyina bi de odi free takwa baaye de odi free konongo de odi free eye sufre ho e baaye ni nyina kutwa se Yeshua Messiah na wo kan so o ti ase a o ya kwankyere na asori bebrebe a adoso ahite we isi no obi ane ne nyankropon ana obi ane nyame ana se ebifo ya bosom sem uye mu na amanom ya kan bisile o ya bosom som obi se me raba nya di no akyerɛkyerɛ teacher e said ye bronia ka teacher na santina ka so kyerɛkyerɛfo ya no ka so kyerɛkyerɛfo edin na wo se raba is a 13 day 13 you wait to so with the president and yan ka so man panini eno ko dan kyɛn babru we no emu nsɛm no ampa medika kyerɛ wo kyerɛ mu yemani agye wo pase ampa odwan no ne atwa ɛno kura de atwa gaba fɔdeɛ agyenko na bɔ sɛmi ne wo guama wo kan John 1:29 John kan sɛ wo guama yi wiase bɔnini nyɛ ne otwa odwan ma yɛ bɔni bo so bi na akyɛ me nti bo so na agye me dwan nyɛ no a yɛ de odwan de paka me bɔni ɛna nti so agye baabu ni didi a o so bi kɔte ne teɛ ana mo tete nti na mo de ayi Yesu mogya de bu nkɔfo no waye wo nyina wi o se medini mu efi na komiti mu ye nsomo o temo mo bae no onye muye no e ma ngogo nya aduma no sate na hom no sate na ye nsomo ba de hom mu owo wi eche na pande go dan toye no efi okon ye nsomo ba de hom no kurem enti Mark 16:15 to 20 no was say mumbo mpa my name wakasa no nten were for that water one na sefo ayo bosom sem
arentina ni ontim wura de mo mpa etimi akonche se ani ukotu so obi kumu ukotu so obi bokro na wakon na otum so yebani nyina nyi mum asa abofa be dada enu kro ni pia babu ram de yetuma mi believe babu ntina bara mi kotu babu ani yesu kwate na tie akwate na okenete ye de ni yo wo ye de ni yo wo se enu kro kwate na tie ebro esuo for the show moduma se no ho na kwate se ne tie bi wan kanche wo so ni padi osom kwa no ne tere kwate ye wan ka se urade ye du din timi ye sei na ose ye mo ejani dinien ka osoro na ede ehu asempa ene adifo abasofo rabbi for ababai ese no ye nka eye osoro soro na hintasem biem de mo ka nyina ye fabra faje ni na me kwande ya me kwande o kwande mi na se udi abosom sam ni kwasa sam no mudi saka wadwene kofi wo bitu wo nyami o wan kasa kofi wo se na masakra mi wurade makinka ba bro bompa ade bi na buso tumfo yawa on famo abra untu akapre ya yem nyam sono e kunta hu bisa enso nya bibia enso fo sa kwa wade mu do ko nkyere akwankyere so betuni pa fo se ni pa sakra ya gele e de fa akwankyere eye papa bi ne friend Jacob be ba so kai no ho na free asimu bi pa benya eye the 12 tribe of Israel ntu giri se enne ase dore pa the 12 tribe no yeah of course dore mo papa yi ekoi o de bosom bi ene kan ho one ne yere ene de koe bibuza se sa bosom no etimi mam kodi yie aba obo ade di mu a na obo ade oye bosom panyini obi aka choso bosom bibuza se oye bosom panyini masa obi aka choso bosom Jacob na menkyerɛw ne yere no okofa no wo mu kromo no sa mesi ayi ho no ni papa agudie ene okofa no se agudie nso no edo be na se ayi papa ni chense wo mo ba no ene oba ni se ene kwa se o ko se bio bi ase agudie nso e ko so ase ya so a this obu nsa o ene ye fa agudie fam ase na soja ankar police anka ho se krono na ne ba no ne yere no ewi ade papa na because Jacob nti na Jacob nim se ne yere na fasade no odi ase omu bi na satan kwaso no mapatana na fokrom omu ko body no yi nsumade ne ade nyina ko chedu bi ase ye ko raba mekaya ewiebere mu ade na hinta ade na osorosoro ayimemu ye hinta ne se enkwaje ase no ayira sa amesi anu sabe numenfu abosom no be wuga so dem ene nsuo wa wane ade be nsuo abofo boni no body promo soro be tutu nsuo ni nuyam ene asefo no ene ye pagya ye eme ye konfo ye wa wane de be se obi pe wo so sumo tumfo ya wode a ye to nsuo mensa bi no mahu so body mframa enaduane wonya body na di body no wo bosom ne kwa ye body no to boss no kasa obi nyame o masa obi nyame man tumi be na so tumfo ya wa wow tumi be there's no power wo le boss ni asase masa tumi be hwe ni ba hwe ase ni ba ni mobu ase na bonsa mo tso ni odin kwase ase na okoto na bosom na konfo wan masa bo mpom ba bitira ye wo hwe srake to ye djuma ge be na bonsa de na konfo betumi aye e to obi pe wo benya wo hena o no ba say osom ne te say yes am mahiti o hiti ya kwa o boss wo asase hwe so o kan sa o kan sa on the boss na asase e china na o twese na mehia o na me busa say ma konfo no boss na asase ye sa ma bosom obu eso osom bosom no obu osum suo no o me nsuo no bosom na asase ma oni obade aduane o me nsuo no ma na banche ne ayini o de me nsan ka o number na menya o ye o kom me yai nse me me se ma yedi ba tasema ni pa so fita kwa kika na mbuofu o de ubofu se wo bia bo so ai bufu me problem bo so ba sa ai me time me number ni 0244 76 13 91 0244 76 13 91 mo uba Facebook kwa makaya ade uba me teaching people go makaya mo de mistake but what friend say beba MICHAIH na mabate ye hwe beba uba seven Pentecostal assemblies kuma sia yesia de beba ye de seven bi a tutu bo mo ya so me Christopher by ye Judah for yesia de kwa ni mu me no me Christian me de preach so many years and okran by and am jane enti mu share me Facebook yes abe bi nso a be chechire no memu yi na twese de yes abe hia yes na se bi se obo ade na se bi na ye show me se ya ene na eba enkeni etwa moja tete no
Ekofa Abraham ewo busumfie Jacob ekofa na yere ewo busumfie sanso na Noah enso e busumfie aha na aye ye papa Abraham no hwe bosome no eno no de check ni bibia be ne yese ni nya ya boso nye bone aha aye wiase na okwa dwumadi na oguso a utie no hye no so ekena ye be saba na ekena be yere ewo fiase na me say panyiri bi peso kase bi kire o say adofo ni youth no muntie no yenko ni nkutie no ye ba ya to aso ana de hye kronkron me che obibia me dinde Kwame Desmond Abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election eye 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom yejapade nyina na efri ensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na